إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من سورة الإخلاص والمعوذتين لا روح لمن اجتمعنا ها هنا بسبب خصوصا المرحوم عارف بالله كي هاجي عبد الله أزهري بن محمد أزهري بأن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبح نقول سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله مصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى الرسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأزواج رسول الله طاهرة عامة المؤمنين سراج عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن حسين علي بن محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أريد سيد محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا حمد المهاجر الله حمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي على قاسم سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وأبو الحبيب علي عم الفقيه فحبيب علي الغير من الفقيه المقدم والحبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولى الدوية
الفقيه سيدنا الفقيه المقدم الثاني مشرف عبد الرحمن السقاف والشيخ محمد رمضان سكران حمد سكران شابك بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش يعني بن باروس كتب عبد الله الحداد واصولهم وفروعهم كتب شيخ الجيلاني شيخ احمد البداوي شيخ احمد الرفاعي شيخ ابراهيم النسوكي ابي حسن الشاذلي شيخ محمد البوصيري صاحب برده حبيب سلطان شيخ احمد الدجاني شيخ سليمان جود حبيب حرب الحبيب علي بن الله الادوس واصولهم وابو جدع عبد الله السقاف واصولهم وفروع حبيب عمر السقاف صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرش الحبيب احمد محمد مولى الشيخ جوزيف عبد الحسني ورئيس الحبيب احمد بن زين الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه الحبيب احمد بن ام زميل الحبيب حسن من صلح البحر والحبيب نوريز الحبشي عبد الله بن سن الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر عبد الله العطاس الحبيب علي بن سن الحبشي وعبد الله الحبيب محمد الحبيب احمد الحبيب علوي بن علي محمد بن سن الحبشي والحبيب عبد الله سقاب الحبيب محمد سقاب الحبيب عبد الله بن شهاب ومن مخضار من طارق واحلى من زنبل سادتنا علويين والى الرسلين الحبيب حامد الله الحداد واصولهم وفر عبد الله بن سلم القاب والحبيب شيخ بن حمد شهاب الحبيب عبد شهاب عبد الله بن شهاب ولزين الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب ولزين الحبيب احمد بن حمد حسن الحبيب الرحمن النوار ولزين الحبيب علوي بن حسين والحبيب محمد كاب ولزين الحبيب عبد الرحمن شهاب ولزين صاحب الولايه والحبيب شيخ عبد الصامد الفلنباني شيخ عبد الحامد والى الرسوم الى الروم اجتمعنا اخونا بسببه اللهم بالله ولي الحبيب كماس كاجي عبد الله بن محمد الزهري أن الله يغفر له وارحمه ويسلم برحمة والدينا والديك خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وعتقا وحجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا وعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم واجمعنا واياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله اللهم بحق الفاتحه وسر الفاتحه وكرامه الفاتحه افتح لنا باب الخير واجعلنا من اهل الخير يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه وفقنا يا رب للخير واعنا عليه دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا ووصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيء إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واشكرهم ذلك الجهاد الذي
الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليه بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثارنا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والتم بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرتنا له من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منا حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سرتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاة ولا توقفهم منا على الموقف افتضاء بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وما تصدقنا من صدقة فنميتها وما عملنا من أعمال صالحة فرضيتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منا أجزل من أقسامنا وسامهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم ونمتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البار وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين
وبالعلماء بأمر الله طررا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العهد دروس القطب أجلا عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين فاتحة بالقبول وتمام كل سنة إلى حضرة الرسول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أراكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أراكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أراكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أحواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا
يدي قلت يا سادتي ضحجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحد ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله بسم الله صلى الله على محمد. بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله
الأعلى والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود التي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي يا 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 ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا ليوم يكون حساب. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالناس مالك الناس من جنة والناس استغفر الله العظيم استغفر الله. صلي فرض العشاء 4 ركعات أداء. صلي فرض العشاء 4 ركعات أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. وبيدي وبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. سبحانك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبالعالمين إنك حميد مجيد. وما يعلم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وما يعلم شرف القلوب شرف كل ما لا إله إلا الله. ومن أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة ما يوفي الأمر وفتنة الشر والسوء الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله وأتوب إليك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤول حفظه وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله.
وبحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انا نسألك ما سأل به منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وذوي الحقوق أجمعين، واغفر لهم مغفرة واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Para hadirin, mohon duduk di tempat. Kita akan lanjutkan langsung dengan pembacaan Maulid Ad-Diya'ul Lami. Kemudian disambung dengan pembacaan managib. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Farhan. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. نوينا بقراءة مولد ضياء اللامع الذي ألفه الحبيب الحافظ العلامة داعي إلى الله محمد حبيب سيد بن بكر. متعنا الله في الحياة في صحة وعافية وباركنا فينا يا رب العالمين، وبنا جلب كل خير حسين ومعنوي عاجل وآجل، ودفع كل ضير حسين ومعنوي عاجل وآجل، ونال يؤتينا ما سألناه وما لم نسأله من الخيرات على هدينا وكني صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى نسبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرمه واردع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك. أتقى الأتقياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك. أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك. أزكى الأزكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك.
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم صفر النجاة عمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة أي جل شجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانسس إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي أصانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعمته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك نسبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا
أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل اسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما بك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى المرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو بن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف في بن قصي كان ولده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى اسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
عليك كانوا كيسات أصنام مشركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تنفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى شفاع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين
عيني مرحبا مرحبا أنا وبك الرحمن نسأل مرحبا مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا واعطينا به كل مطمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله كفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله اسقينا يا رب اغثنا يا الله في حيانها الطالية مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله واسقينا يا رب أغثنا في حيانها الطالية مع واختمي العمر بحسنى وحسيني العقبى وما رجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد
رب صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah habaib al-hadirin rahimakumullah. Di tengah-tengah kita ada dua anak bayi yang insyaallah sama-sama akan diresmikan namanya, yang mana telah dimupakati oleh kedua orang tuanya dan keluarganya dengan nama yang baik sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma' abaikum fa ahsinu asma'akum. Alhamdulillah. Yang pertama bernama Muhammad Syakir Al-Fatih bin Sulaiman. Yang kedua adalah Abdul Halim Hasan. Abdul Halim Hasan bin Abdul Latif. Semoga kedua anak tersebut menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Ala hadiniya wa kuniyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alhum muttahidin la mutabarikin mutahabbin la mutabaghidin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, mari ikhwan kita baca doa maulid. Kita angkat tangan kita untuk mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu lina'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا فضل منك طلعة أحمد في البهجة العين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين ومن أجاب نداء والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا إن الممات وأصلح نكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا يا عليم وتب عند تواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أوضح الطريق للمتعلمين وفتح لهم أبواب الرحمة والهداية ليكونوا من العلماء العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهل قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bersama para habaib al-kiram wal fudala, para syiban, para habaib yang
kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat takzim kami kepada antum-antum sekalian dan para asatiza wal muallimin, wabil khusus kepada Ustaz Muhsin Al-Habsyi, wabil khusus juga kepada Ustaz Muhammad Syukri bin Syahab, Ustaz Abu Bakar, dan para asatiza wal muallimin yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada antum-antum sekalian. Dan pada para orang tua kami, para ikhwan, yarhamni wa yarhamkumullah. Tiada kata yang pantas, yang tepat untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kalimat alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya untuk melimpahkan rahmat dan karunia-karunia-Nya dan segala macam nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minasyakirin, orang-orang yang mempunyai perasaan yang selalu bersyukur akan karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa, marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral habaib wal asatiza wal muallimin wal aba wal ikhwan, yarhamni wa yarhamkumullah. Izinkan kami untuk mewakili daripada seluruh daripada panitia khol dan begitu juga ketua khol pada kesempatan acara kita malam hari ini, tiada lain kami mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairal jaza kepada antum-antum sekalian, wabil khusus kepada habaibun al-kiram min zurriyatir rasul, dan berkah-berkah mereka inilah acara ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para orang tua kami dan ikhwan al-kiram yang menyempatkan hadir pada malam hari ini, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kecuali jazakumullah khairal jaza. Dan begitu juga kami mohon maaf jika di sana sini ada kekurangan di dalam penyambutan dan di dalam penempatan tempat duduk, kami juga mohon maaf. Perlu diketahui acara kita malam hari ini acara khal, yakni al-alim al-allamah Kemas Haji Abdul Azhari bin Kemas Muhammad Azhari rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa barakatuh fid darin amin. Soyoknya dan biasanya acara ini diadakan pada pagi hari, pada hari Ahad. Tapi malam hari ini diadakan sebab ada kendala di sana sini dan sudah dimusyawarahkan para asatidzah dan juga dimusyawarahkan oleh Ketua Mushola Azhariyah Bapak Haji Burhanuddin dan sekaligus Ustaz Abu Bakar Al-Munawwar, dan bertanya langsung kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Syukri bin Syahab untuk bagaimana kapan diacarakan acara hall ini. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat isyarah dan arahan dari guru kita Al-Ustaz Muhammad Syukri, acara ini diajarkan di malam hari ini. Pak, insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui juga pada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh pagi tadi telah diadakan pembacaan Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan ziarah ke turba Sahibul Hal, dan pada asar tadi dibacakan burda, dan malam hari tadi setelah salat maghrib dibacakan juga khatam Al-Qur'an, dilanjutkan dengan tahlil dan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan qiraatul maulid ad-diya ulami, dan sekaligus juga membaca doa dan tasmiyah. Mudah-mudahan
rangkaian-rangkaian tersebut akan menambah keberkahan daripada acara haul malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mohon izin kepada antum-antum sekalian, pada kesempatan malam hari ini kembali kami diamanahkan untuk membacakan daripada manaqib biografi singkat perjalanan hidup daripada sahibul hal. Nasta'dzin ilaikum ayyuhal habaibun al-kiram. Kami mohon izin kepada antum-antum sekalian, al-fakir ad-dhaif ini seyogyanya tidak pantas berdiri di depan antum-antum sekalian untuk membacakan daripada riwayat sahibul hal. Tiada lain karena imtisalul amr daripada raisul barnamij, dan tiada lain juga mengharap daripada keberkahan daripada sahibul hal. Fa insyaallah mudah-mudahan al-fakir yang membaca sekaligus kita yang mendengar daripada riwayat daripada sahibul hal ini, kita sama-sama akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan para kalamnya aulia, kalam ulama, zikrul aulia, zikrul salihin, tanzilur rahmah. Ketika didengarkan atau disebutkan nama-nama para aulia was salihin, insyaallah akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita semua yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat hidup Al-Arif Billah Asy-Syaikh Al-Imam Kiai Kemas Haji Abdullah bin Kemas Haji Muhammad Azhari atau dikenal dengan Kiai Badatuan. Almarhum Kiai Kemas Haji Abdullah Azhari yang terkenal juga dengan sebutan Kiai Badatuan dilahirkan pada hari Senin tanggal 27 Sya'ban tahun 1279 Hijriah pada pukul 10 pagi bertempat di Kampung 1210 Badatuan, Palembang. Ayah beliau juga seorang ulama yang terkenal, yaitu almarhum Kiai Kemas Haji Muhammad Azhari, dan ibu beliau bernama Nyimas Khadijah binti Kemas Haji Abdul Khaliq. Sejak dari masa kecilnya beliau berada dalam asuhan orang tuanya, dan pada tanggal 15 Syawal tahun 1290 Hijriah dalam usia lebih kurang 11 tahun beliau dibawa ayahnya berangkat ke Makkahul Musyarrafah untuk menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini biografi beliau, pada usia beliau 11 tahun, usia yang masih kecil, beliau telah dididik oleh orang tuanya untuk berangkat ke Makkahul Mukarramah untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk dipertemukan kepada orang-orang yang besar pada saat itu. Wa kaifal an, bagaimana keadaan kita sekarang ini? Wa kaifal auladuna, bagaimana keadaan anak-anak kita sekarang ini? Umur 11 tahun, sudahkah kita mengajarkannya? Sudahkah kita mendidiknya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita untuk mempertemukan atau mengajak dia dibawa menemui daripada para habaib, para asatidzah, para muallim? Berbeda dengan kondisi saat ini, realita yang terjadi saat ini, anak-anak kita lebih condong kita kenalkan HP, anak-anak kita lebih condong kita kenalkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keadaan kita. Sahibul hal dalam usia 11 tahun sudah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keadaan kita? Umur kita makin tua, umur kita makin bertambah. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah mudah-mudahan dengan keberkahan kita membaca daripada sekelumit biografi ini akan Allah turunkan daripada hidayahnya sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah mereka menetap selama 1 tahun, maka pada akhir bulan Zulhijjah tahun 1291 Hijriah mereka pulang ke kampung halamannya
dan sampai di Palembang pada tanggal 6 Safar tahun 1292 Hijriah. Pada tanggal 27 bulan Sya'ban tahun 1903 Hijriah, beliau bersama ayahnya berangkat lagi ke Makkahul Mukarramah dan tiba di sana pada tanggal 8 Syawal tahun 1293 Hijriah. Dan setelah menunaikan ibadah haji, beliau mulai menuntut ilmu dengan menemui beberapa orang guru besar, al-ulamaul kiram wal fudalaul a'lam, hingga beliau mendapat futuh dari tangan guru-gurunya. Beliau mengaji atau menuntut ilmu pada Said Umar, Said Utsman dan Said Abu Bakar. Ketiganya adalah anak dari Al-Arif Billah Sayyid Muhammad Dimyati yang terkenal dengan sebutan Asy-Syata. Dan juga beliau mengaji pada Syekh Muhammad Al-Bashuni dan pada anaknya Syekh Muhammad Yasin Al-Bashuni, dan juga dari Sayyidul Sultan bin Ahmad At-Taghathani, dari Syekh Mustafa Al-Afif, dari Syekh Al-Mustafa Al-Afifi, dan dari Ustadzul Asatidah Khatimul Huffadil Muhaqqiqin Al-Arif Billah Maulana Said Ahmad bin Zain Dahlan, dan dari guru-guru ulama-ulama yang lainnya. Atas irada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu beliau sedang menuntut ilmu, ayah beliau Kiai Kemas Haji Muhammad Azhari mendapat panggilan dari Yang Maha Kuasa atau berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di kota Mekah. Beliau menuntut ilmu sampai tahun 1305 Hijriah. Lebih kurang 12 tahun lamanya beliau menuntut ilmu. Dan pada tanggal 7 Syafar tahun 1305 beliau meninggalkan kota Mekah dan sampai di Palembang pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1305 Hijriah. Setelah sampai di Palembang, beliau mulai mengajar dan menyampaikan ilmu yang telah dituntutnya selama kurang lebih 12 tahun. Pada awal bulan Sya'ban tahun 1307 Hijriah, beliau pergi lagi ke kota Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dan sampai di Palembang pada tanggal 16 Rabiul Awal 1308 Hijriah. Mulai dari tahun tersebut, beliau menetap di Palembang sampai akhir hayatnya. Beliau mengajarkan ilmu di rumah beliau, yaitu di 12 Ulu Pedatuan. Setelah itu, beliau bersama murid-muridnya mendirikan langgar atau musola. Setelah langgar tersebut selesai, beliau mulai mengajar di langgar musola yang saat ini kita berada di sini. Langgar musola yang dibangun beliau adalah langgar yang digunakan sekolah pada saat ini. Langgar musola tersebut sengaja beliau bangun 2 tingkat dengan tujuan tingkat pertama akan digunakan untuk mendidik anak kaum muslimin supaya mereka menjadi seorang muslim yang cinta pada agama dan taat kepada perintah Allah, dan dari sinilah diharapkan untuk dapat mengisi, dan dari sinilah diharapkan untuk dapat mengisi pada tingkat kedua langgar atau musola. Alhamdulillah, apa yang beliau cita-citakan sekarang telah dapat kita saksikan sendiri. Bahkan alhamdulillah wa syukurillah, kegiatan seperti majlis-majlis tetap dilaksanakan seperti ba'da subuh dan ba'dal maghrib. Dapat ditambahkan bahwa selama beliau di Palembang selalu mendapatkan kunjungan tamu-tamu dari luar negeri, antara lain Mesir, Tartar, Maroko, Makkah, dan dari negara-negara yang lain. Uniknya dan suatu karamah daripada beliau juga, sedikit kita daripada mendengar daripada karamah beliau, disebutkan bahwasanya ketika para tamu-tamu yang datang dari negara-negara luar seperti kota Mesir, Tartar, Maroko, dan negara-negara lain, salah satu karamah beliau dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tamu-tamu tersebut, dari mana datang tamu tersebut, dari negara manapun, yang keluar makanan sesuai dari negara-negara mereka. Yang datang dari kota Maroko, keluar makanannya kota Maroko. Yang datang dari kota Tartar, negara Tartar, yang keluar makanan dari kota Tartar. Subhanallah, alhamdulillah, inilah salah satu karamah daripada beliau yang Allah berikan
kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian perjuangan beliau dalam mengembangkan ajaran Islam sampai akhir hayatnya. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Zulqa'dah tahun 1357 Hijriah pukul 14.30 siang tahun dalam usia 78 tahun beliau pulang ke rahmatullah dengan tenang di hadapan keluarga beliau. Ketika berita berpulangnya beliau ke rahmatullah ini tersiar, maka segenap kaum muslimin datang dan berkunjung ke tempat kediaman beliau tak henti-hentinya sampai jenazah beliau dimakamkan. Pada hari Ahad esoknya tanggal 18 Zulqa'dah pukul 11, setelah jenazah disolatkan di rumah beliau dan di musalla, lalu dibawa ke tempat pemakamannya, yaitu 14 Ulu Telaga Swida tepi jalan. Oleh karena yang hadir saat itu sangat banyak, lebih kurang 20.000 orang yang hadir pada saat itu, maka orang yang mengantar tak dapat berjalan lagi, sehingga jenazah beliau hanya berpindah dari tangan ke tangan sampailah ke tempat pemakamannya. Pada saat pemakaman jenazah beliau, secara kebetulan air pasang dan naik dan air sampai ke jalan. Namun suatu kemuliaan atau karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya terhadap hamba-hambanya yang dikasihinya ini, maka air pasang tersebut tidak masuk ke liang lahat. Subhanallah. Selesai pemakaman, berdirilah 2 orang ulama untuk memberikan kata sambutan saat itu, yaitu Said Salim Jindan dengan bahasa Indonesia dan Said Aqil Al-Munawwar dengan bahasa Arab. Demikianlah sekelumit perjuangan beliau dalam meninggikan syiar Islam yang kami kutip dari tulisan beliau sendiri dan dari tulisan anak beliau, yaitu almarhum Kemas Muhammad Azhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada beliau dan memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk meneruskan cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Khatib penulis Al-Ustaz Mas Agus Haji Nadang Soleh BA. Inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu Hikmatul Haul Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Syahab. Pada beliau fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhan malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral aba, ikhwani rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan kita cintai segenap para habaib, anak keturunan keluarga besar daripada Sahibul Haul, para mungkin murid daripada murid-murid Sahibul Haul, pengurus musallah dan panitia penyelenggara haul, Kiai Pedatuan, dan insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ikhwan rahimakumullah, nikmat azim yang kita rasakan pada malam hari ini
Kita masih diizinkan Allah untuk duduk, kumpul bareng, duduk dengan nyaman, tenang, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mana duduk seperti ini kalau kita saksikan ikhwan, jangankan di luar kota Palembang. Di Palembang sendiri mulai sulit didapatkan oleh sebagian ikhwan kita. Tapi alhamdulillah, fadl minallah, kita mendapatkan hal ini seperti kita lakukan di hari-hari sebelum hari-hari ini. Seakan-akan tidak ada suatu masalah di luar sana. Dan tidak ada masalah pada diri kita. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk ingat kepada Allah, untuk ingat kepada Rasulullah, untuk ingat mengenang aulia Allah dengan duduk berkumpul seperti ini. Ikhwani rahimani rahimakumullah, duduk seperti ini berbeda kalau kita cuma duduk menyaksikan lewat HP barangkali atau lewat televisi barangkali. Kemuliaan yang didapatkan sahibul hal ikhwani bukan cuma dengan beliau hanya rajin baca kitab lalu pintar. La wallah, tadi manaqib kita dengarkan. Beliau dibawa ke Mekah dari masa kecil, dikenalkan dengan orang-orang soleh, dikenalkan dengan orang-orang besar yang besar di mata Allah, bukan besar di mata manusia. Lalu dibawa balik lagi setelah mapan, umur yang lebih tinggi lagi beliau didudukkan dan didudukkan untuk bertahun-tahun belajar. Duduk ketemu guru ikhwani, duduk di majelis ilmu dengan para aulia, para ulama. Bukan cuma transfer ilmu, tapi mereka mengambil segala kebaikan yang ada pada guru. Ikhwani rahimani rahimakumullah, zaman kita sekarang orang dapat ilmu itu gampang. Bahkan bisa pinter dengan tanpa harus duduk sama guru. Tapi wallah ikhwani, ilmu sebatas ilmu, keberkahan ilmu, sir rahasia daripada ilmu, sir rahasia daripada guru, bahkan dari guru ke guru, mungkin mereka tidak mendapatkan. Inilah kelebihan yang didapatkan oleh mereka para sahabat Rasulullah. Kalau hitung-hitungan ilmu, mungkin para tabi'in itu lebih pintar dari sahabat. Karena sahabat boleh jadi mereka ada yang sempat hari Senin duduk sama Rasulullah, hari Selasa sudah sempat duduk sama Rasulullah. Ada mungkin sahabat itu 5 katakanlah, yang pertama duduk di hari pertama, yang 2 duduk hari kedua, dan seterusnya. Mereka punya ilmu bagian masing-masing dari Rasulullah. Muncul tabi'in ngembek dari 5-5-nya. Muncul tabi'in ngembek dari 5-5-nya. Kira-kira yang lebih pintar siapa? Tabi'in. Tabi'in itu lebih pintar boleh jadi dari sahabat Rasulullah. Tapi apakah seorang tabi'in bisa mencapai kedudukan mereka sahabat Rasulullah? La wallah abadan. La fi dunia wala fil akhirah. Mereka tidak pernah akan mencapai kedudukan yang dicapai oleh serendah-rendahnya sahabat Rasulullah. Kenapa? Bukan masalah cuma ilmu yang dibahas di sini, tapi duduknya sama Rasulullah itu yang dinilai. Ketemu, memandang dan dipandang oleh Rasulullah itu yang menjadi patokan buat mereka. Bermusafahanya mereka dengan Rasulullah ini menjadi suatu yang kebanggaan yang luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, setelah jauh wafatnya Rasulullah, atau tidak salah mungkin Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah pergi ke Basrah, Irak. Sampai beliau di Irak sana ketemu orang-orang muslim, para tabi'in yang tidak ketemu dengan Rasulullah. Ketika Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud sampai, mereka bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ya sahabat Rasulullah, muddu yadaika alladhi bayya'ta Rasulullah." Wahai sahabat Rasulullah, tolong engkau ulurkan tanganmu yang dulu pernah membaiat Rasulullah. Tanganmu yang pernah bermusafahah dengan Rasulullah. Lalu apa yang terjadi ikhwani? Ini sahabat mengulurkan tangannya. Puluhan bahkan ratusan manusia itu berebut untuk mengambil tangan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ishfi yadayhi. Ada apa dengan tangan Abdullah bin Mas'ud ikhwani? Apa tangan itu diciptakan dari perak atau dari emas? La wallah. Tapi tangan itu yang selalu bersentuhan dengan tangan Rasulullah. Tangan itu yang selalu bermusafahah dengan Rasulullah. Tangan itu yang sering memegang bekas-bekas daripada pegangan Rasulullah. Nah inilah fungsi duduk di majelis ikhwani. Seorang ulama minal mutaakhirin, para habaib kita yang hidup di zaman kita sekarang. Ini ucapan muncul di tahun 2000 atas inilah. Menasihatkan kepada anaknya. Anaknya Masya Allah hebat nyari ilmu. Dari pondok ke pondok sampai di pondoknya ke luar negeri. Sampai selesai. Lalu balik dipanggil anaknya tadi. Diingatkannya anaknya tadi. Anakku, kata beliau. Kalau kau sekarang nak berdakwah, sekedar modal pengen menyampaikan ilmu kepada masyarakat, ketahuilah tak lama lagi kau bakal ditinggalkan umat. Engkau bakal ditinggalkan umat. Kenapa? Masyarakat lebih cepat, lebih gampang ngambil ilmu dari Syekh Google. Lebih gampang ngambil dari internet. Ilmu kau tak seberapa dibandingkan internet itu. Ilmu kau tak seberapa dibandingkan Syekh Google itu. Tapi kalau kau datang kepada masyarakat, engkau duduk kepada mereka, bukan cuma menyampaikan ilmu,
tapi kau berikan rahasia guru-gurumu, kau berikan adab akhlak yang diajarkan oleh gurumu, maka aku tidak. Wahakadha ikhwani rahimakumullah. Kalau kau datang cuma bawa ilmu untuk menyampaikan kepada masyarakat, mereka tidak butuh lagi sama kau, tapi mereka butuh tanganmu yang dulu bermusafahah dengan guru-gurumu, matamu yang dulu pernah memandang kepada pandanganmu kepada guru-gurumu, lidahmu yang dulu pernah berzikir bersama dengan gurumu. Itu yang mereka ingin dapatkan darimu. Kalau sekedar ilmu kau cukup duduk manis di rumah, engkau bisa sampaikan lewat internet pun mampu, tapi bukan itu ya waladi. Bukan itu. Bahkan aku, abahmu, mengharapkan keberkahan gurumu. Aku punya ilmu mungkin lebih dari kau, wahai anakku, tapi aku tidak dapatkan keberkahan guru yang kau temuin di kota yang tempat kau belajar sana. Wahakadha ikhwani rahimakumullah. Nah sekarang kesiapan kita ini yang majelis ini, kalau itu anak, itu ustadz yang hidup di zaman kita sekarang ini, dinasihati oleh hambanya model macam itu. Kau bukan cuma menyampaikan ilmu yang kau harapkan, tapi kau sampaikan berkah gurumu kepada muridmu. Kau sampaikan rahasia tempat-tempat yang kau kunjungi di tempat kau belajar kepada mereka yang belajar kepadamu. Bahkan wallah waladi ana astamin minka, bahkan aku pun mengharap berkah daripada mereka lewat tanganmu. Shallu ala nabi. Nah yang macam ini ikhwani tidak didapatkan kalau cuma modal internet, modal lihat YouTube, lihat Facebook. La wallah ikhwani, ilmu boleh dapat tapi berkah majelis tidak. Orang yang datang ke majelis dalam keadaan tidur barangkali dia akan dapatkan yang tidak pernah didapatkan oleh mereka yang tidak datang ke majelis ta'lim. Hakadha sya'nus sahabah ikhwani. Mereka menjadi mulia, mereka menjadi agung karena mereka berjumpa dengan Rasulullah. Ki Badatu'an rahimahullah taala. Wa kam aulia pernah beliau saksikan, beliau duduki. Bahkan kita pernah tahu, walaupun tidak disebutkan tadi dalam manaqib, beliau termasuk salah satu orang yang dicintai hebat oleh gurunya, Syekh Abu Bakar Syata bin Muhammad Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin, kitab yang sangat masyhur, dipakai internasional, bukan cuma di Indonesia. Tidak ada ma'had yang bukan ma'had modern barangkali. Kalau ma'had modern, pondok pesantren modern, wallahu alam mereka kutub salaf dipakai atau tidak saya tidak paham. Tapi pesantren yang ada ribuan di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di banyak tempat di negeri kita, tidak lepas baca ini kitab. Siapa yang ngarangnya ikhwani? Yang ngarang termasuk yang menulis itu kitab Sahibul Hal yang hari ini kita kumpul. Beliau dipilih oleh gurunya untuk membantu gurunya menyelesaikan itu kitab. Berapa banyak itu ilmu tersebar di dunia ini, beliau mendapatkan bagian. Ini kemuliaan yang luar biasa. Beliau dicintai oleh gurunya sampai dipercaya untuk menyelesaikan kitab yang nisbah kitab kepada gurunya, padahal beliau ikut bagian daripada penyelesaian kitab tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Kita semua harus seperti itu. Antum duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir, ziarah aulia, ziarah habaib, ziarah orang-orang soleh, para kiai, para sepuh, para guru kita, baik yang hidup atau yang meninggal. Kita semua boleh jadi duduk bareng. Kita semua boleh seperti malam ini. Kita semua duduk bareng. Perkara yang duduk di luar, di dalam, di atas, wallahu alam. Siapa di antara kita yang lebih beruntung malam ini? Siapa yang lebih banyak dapat? Kalau sekedar ceramah yang kita dengar seperti ini, mungkin antum bisa ulangi lagi nanti di Facebook. Antum bisa ulangi lagi mungkin di alat rekaman ente. Tapi keberkahan yang dapat malam ini, besok ente kesini lagi belum tentu ente dapatkan. Yang malam ini kita dapatkan, malam ini diberikan Allah, belum tentu malam nanti akan diberikan Allah. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang dengan cara bagaimana kita biar dapat keberkahan. Sekali lagi kalau sekedar ilmu antum bisa dapatkan dengan banyak cara. Tapi keberkahan guru, keberkahan tempat, keberkahan aulia, keberkahan magam solehin, keberkahan majlis-majlis baik, majlis taklim atau majlis zikir itu butuh kesiapan dari diri kita. Salaf kita mengatakan dengan dua kalimat yang mirip dan serupa. Al-madad ala qadar masyhad, al-madad ala qadar isti'dad. Pemberian Allah, madad itu ikhwani. Pemberian Allah yang datang yang tanpa dirasakan. Kalau sekarang saya mengajarkan satu amalan barangkali, anak talkinkan kepada antum, antum semua bisa hafal. Itu dapat ilmu. Tapi sir rahasia Allah yang masuk ke kepala kita, tembus ke hati kita, lalu mempengaruhi jiwa raga kita untuk jadi orang hamba yang taat kepada Allah. Ini tidak semua kita bisa dapatkan. Kalaupun dapat dengan keadaan yang berbeda-beda. Dengan apa itu perbedaan? Tergantung masyhad dan isti'dadnya kita masing-masing.
Ada orang mau berangkat ke Tarim, mau berangkat ke Hadramaut, tapi tidak punya istidad, tidak punya madad, tidak punya masyhad. Dia cuma datang saja begitu saja, lalu pulang, tidak dapat apa-apa, cuma ilmu yang dia dapatkan. Tapi orang yang datang ke tempat mulia seperti itu, termasuk majelis yang rutin kita hadiri ikhwani, ketika kita datang dengan masyhad, maka kita akan mendapatkan lebih daripada orang yang datang cuma menuntut ilmu belaka. Contoh masyhad ikhwani rahimakumullah yang sering kali kita dididik oleh asatidz kita. Allah kata mereka, kalau kau ketemu wong syiban, wong tua-tua, kau jangan lari, kau duduk ngadep, jangan kau sejajar sama mereka. Kenapa? Memandang mereka itu berkah. Mudah-mudahan mereka memandang engkau. Kenapa? Karena mereka itu dulu mandang seorang ulama atau ribuan ulama yang kau tidak ketemui. Yang lebih mulia lagi, ulama itu memandang kepada mereka. Tidak usah jauh-jauh, kepada Tuhan belum begitu jauh ikhwani. Mungkin murid dari murid masih banyak di sini. Habib Muallim Nang kita kenal, murid kepada Tuhan. Murid Habib Muallim Nang masih beratus di seberang ulu ini. Ada yang memang kita kenal murid yang memang muridnya dalam arti kata sampai menjalankan apa yang beliau jalankan, menjadi ustadz, jadi ulama. Tapi begitu banyak para syiban, baik kalangan habaib, orang Palembang asli ataupun muhibbin yang lainnya yang pernah duduk berjumpa dengan Habib Muallim Nang. Ente punya masyhad harus. Ente pengen dapat kiai pada Tuhan berkahnya, wallahi bisa ente dapatkan lewat siapa? Lewat mereka yang hidup saat ini. Kenapa? Ente pandang seorang, misal ada seorang yang lihat kita sekarang umur mereka sudah 80 tahun atau 70 tahun. Mereka dulu kita tahu pernah duduk sama Habib Alwi Basin misal. Maka pasti mereka sering bermusafahah, sering bersalaman, sering saling pandang. Maka kesempatan ambil berkah Habib Alwi Basin. Dengan apa? Bersalaman dengan mereka itu. Maaf, walaupun mereka bukan ustadz, cuma duduk di pasar jualan, tapi jangan kau pandang dari itu semua, pandang tangan mereka, pandang pandangan mereka, sebagaimana tadi para tabi'in memandang sahabat dengan apa yang mereka dapatkan lewat Rasulullah, dengan musafahah bersalaman, dengan saling memandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai di Habib Alwi Basin, antum bisa langsung dapatkan keberkahan kepada Tuhan lewat Habib Alwi Basin lewat murid-muridnya yang sekarang ada hidup bersama kita. Maka bukan suatu kesalahan kalau antum mengatakan alhamdulillah ana banyak dapat berkah kepada Tuhan. Wong yang tidak paham, tidak ngerti makna masyhad akan mengingkari. Emang kau ketemu, kau hidup kapan, kiai meninggal kapan? Nah ini kau bodoh. Kau tidak paham makna masyhad. Aku telah memandang suatu pandangan yang aku dapatkan itu keberkahan kepada Tuhan lewat apa? Bukan langsung lewat beliau, tapi bil wasilah murid-murid beliau. Murid beliau kepada murid-muridnya lagi, lalu aku dapatkan. Ini bangunan memang bukan musola asli ikhwani. Musola asli yang masih ada gambar di belakang, tinggal gambar. Tapi yakin ke ikhwani, kiai tidak milih satu tempat untuk dijadikan tempat ibadah, apalagi tempat taklim, kecuali beliau itu mendapatkan isyarah dari Allah, isyarah dari baginda Rasulullah. Kalau kita, maaf ikhwani, apalagi urusan dunia, nak bangun ruko, nak bangun rumah, pikiran kita urusan dunia. Cari tempat yang strategis. Bahkan mungkin kita berusaha nyari tempat yang mana benar-benar nikmat, basah, dapat untung besar. Orang soleh pun sama ikhwani. Bahkan yakinkan, dari dulu sampai hari ini, sekali lagi saya tekankan, mereka orang-orang yang istiqomah itu, yang mengikuti jalan para salafnya, tidak memilih suatu tempat kecuali isyarat dari guru mereka. Tidak memilih suatu tempat untuk dibangun suatu tempat majlis, musolah, masjid, pesantren, kecuali mereka istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Bukan orang yang berdagang urusan duniawi ikhwani. Maka tempat ini walaupun mungkin masuk juga kita barusan hall Imam Abdullah Al-Haddad di Masjid Al-Haddad. Bangunan Al-Haddad musola sudah tidak ada. Sekarang bangunan megah mewah sama seperti ini. Yakinkan itu tempat tetap beri berkah. Walaupun bangunan asli sudah tidak ada, sama seperti ini tempat. Terlebih lagi alhamdulillah dimakmurkan dengan majalis al-khair, dimakmurkan dengan sholat berjamaah, dimakmurkan dengan segala kebaikan-kebaikan. Dan yang terpenting, insya Allah kita yakin, baik bangunan ini, baik bangunan Al-Haddad, baik bangunan manapun yang sudah ngerubah dari bangunan awal yang menjadi bangunan yang baru, insya Allah dibangun dengan niat yang sama, tidak pernah lari dari niat para salafnya. Kemudian dibangun juga dengan harta yang sama. Dalam arti kata kalau dulu kiai kita, habaib kita bangun rumah taklim, majelis taklim, musolah, masjid dengan duit yang mereka yakini diridhoi Allah, maka kita pun insya Allah meyakini orang-orang yang membangun bangunan, orang-orang tua kita dulu dengan bangunan yang baru pun akan memperhatikan hal tersebut. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ala qadar masyhad. Jadi jangan mandang sempit. Ya, itu contoh masyhad seperti tadi.
Lalu ikhwan rahimakumullah, al-madad ala qadar isti'dad. Pemberian Allah itu akan diberikan Allah tergantung kesiapan kita masing-masing. Kalau kita tidak punya persiapan, datang baik sekonyong-konyong, waduhol, datang duduk, dapat berkah, dapat keberkahan, dapat rahmat Allah, dapat ampunan dosa, tapi mungkin sebatas di situ. Sir rahasia dari majelis, sir rahasia sabil hal, mungkin kita tidak dapatkan. Nah, di sini butuh isti'dad, ikhwani rahimani rahimakumullah. Kita nak solat 5 waktu baik ngadep Allah, itu butuh isti'dad, butuh persiapan, bukan sembarangan. Semakin hamba itu menerapkan adabnya di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ikhwani rahimakumullah, adab akan mendatangkan orang dapat berkah banyak. Dulu di pesantren di Ma'had Rubatul Tarib, Rubat Tarib di Hadramut, di kota Tarib. Tempat yang Masya Allah tabarakallah melahirkan ribuan ulama besar. Sampai sekarang itu masih ada pesantren, kita doakan mudah-mudahan dijaga Allah. Kota Tarib dijaga Allah, dan insya Allah kita semua disampaikan Allah untuk mendapatkan keberkahan itu tempat, insya Allah. Ada 2 orang ikhwani datang dari negeri jauh, belajar ke kota Tarib, masuk pesantren Rubat Tarib. Rubat Tarib waktu itu dipegang oleh imam-imam besar Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Wafat beliau digantikan lagi oleh Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Wafat beliau digantikan oleh Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Masya Allah, min kibar awliya semua. Nah, ini orang ikhwani rahimani rahimakumullah, 2 orang ini datang belajar. Dua-duanya punya IQ sama, cerdas. Dipilih karena kecerdasannya, dikirim ke kota Tarib. Sampai di sana belajar. Belajar sama di satu halakoh. Apa yang dipelajari oleh Ahmad katakanlah, itu pun yang didapatkan oleh Muhammad. Mereka belajar Masya Allah. Tapi maaf, beda ikhwani. Dari awal berangkat, Ahmad punya niat yang mulia, sementara Muhammad tidak ada niat yang mulia kecuali cuma suatu kebanggaan. Baca belajar ke Tarib, balik jadi ulama, dimuliakan, dihormati. Tapi tidak sempat memiliki niat yang hebat. Lalu ketika belajar pun sama. Ini Ahmad Masya Allah tabarakallah, tidak pernah dia nyentuh satu kitab kecuali dalam keadaan punya wudu. Tak pernah dia duduk ngadap kitab, ngadap dalam berzikir kecuali yang menghadapkan dirinya di hadapan kiblat. Dia selalu menjaga mulutnya dari yang haram, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Tak pernah digunakan mulutnya kecuali yang baik-baik. Kenapa dia tahu? Mulut aku ini maca Quran, mulut aku ini nyebut hadis Rasulullah. Tak pantas kalau aku ucapkan dengan hal yang sia-sia, apalagi yang sifatnya naudzubillah dimurkai oleh Allah. Sementara dia punya sahib tadi, tak perhatian dengan seperti ini ikhwani. Makan apa yang dia mau makan, duduk bagaimana dia mau duduk, tak peduli kiblat tak kiblat. Kadang-kala bahkan dia baca kitab sambil nguling tanpa punya wudu. Maka singkat cerita, keduanya berlaku seperti itulah keadaan mereka ikhwan. Sekian tahun selesai baca kitab, selesai mondok, balik. Dua-duanya sama. Apa yang dihatamkan oleh Ahmad, Muhammad itu juga menghatamkannya. Tapi subhanallah ikhwani, ketika mereka balik ke negerinya, balik ke pulau jauh, beda ditampakkan Allah dengan jelas. Ahmad menjadi ulama yang Masya Allah, dengan ketawaduannya, dengan akhlaknya. Begitu banyak orang-orang datang kepadanya untuk mengambil ilmu. Dengan semakin sebanyak orang datang kepada, semakin dia tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tawadu dengan ulama-ulama yang ada di negeri situ. Tapi sementara Muhammad cuma bangga dengan kebanggaannya, mondok, punya ilmu, ngerasa dirinya pintar, dan tidak ada kemanfaatan yang diberikan oleh beliau kepada orang-orang di sekitarnya. Hakada ikhwani, istiqdad itu penting. Seperti kita sering hadir maulid, sering hadir majlis hampir tiap malam. Ya, bahkan ada yang seminggu itu full. Mana sir rahasia yang kita dapatkan dari majlis? Bahkan antum sering hadir duduk di rumah-rumah aulia Allah, bukan sembarangan. Di masjid-masjid yang Masya Allah berkah. Sungai Lumpur itu ada majlis. Jangan kamu tidak hadir itu ikhwani. Hadir di situ bukan cuma hadir majlisnya, tapi ngambil keberkahan itu masjid. Sekarang ini masjid ada contoh, bangunan sudah tidak ada, tapi kita masih berharap berkah itu masih ada tetap insya Allah. Tapi itu jelas-jelas. Masjid Sungai Lumpur, Masjid Kiai Morogan, Masjid Lawang Kidul, Masjid Suro, contoh. Kalau Masjid Agung bagian depan mungkin masih insya Allah terjaga. Duduk di majlis itu bukan cuma ilmu, bukan sirah-sirah, tapi tempat itu pun memberikan keberkahan buat kita. Nah sekarang mana persiapan kita untuk mendapatkan itu semua ikhwani? Siapkan niat kita, siapkan fisik zahir kita. Jangan asal datang, tapi niatkan memang dengan niat-niat soleha. Duduk dengan semangat. Bahkan kalau perlu ente sebelum datang mandi dengan mandi yang bersih.
Harumkan diri ente untuk duduk di majelis taklim. Karena apa yang akan dengar ente di majelis adalah sebutan-sebutan nama Allah. Yang ente akan dengar sebutan-sebutan kalam-kalam Rasulullah. Yang ente akan dengarkan adalah ucapan-ucapan para ulama, para aulia Allah. Maka ketika kita siapkan diri kita dengan hal yang seperti itu, kita taubat-taubatan nasuha, sepanjang jalan kita isi waktu kita dengan zikir kepada Allah. Kita haramkan mata untuk memandang yang diharamkan Allah, kita haramkan telinga dari mendengar apa yang diharamkan Allah. Ente selamatkan diri ente dari titik keluar dari rumah sampai ke majelis, maka pada ente telah menyiapkan diri ente. Seperti ente membawa gelas yang sudah ente bersihkan, lalu ente jago jangan sampai ada kotoran yang masuk. Beda dengan orang yang datang ke majelis, dia biarkan di lampu merah lihat perempuan diharamkan Allah masih dilihatnya. Bahkan dia sempat menghibah, sempat dia maaf mungkin merokok. Berapa menit sebelum nyampe masjid masih sempat merokok. Padahal dia tahu dia mau hadir khataman Quran, mau baca Quran. Ini orang tidak punya istidad, tidak ada persiapan. Dia bisa mahrum ikhwani. Diharamkan Allah dari keberkahan-keberkahan. Nah, istidad ini penting. Jaga diri kita, persiapkan diri kita dengan persiapan zahir, persiapan batin. Fa insyaallah bukan cuma ilmu yang kita dapatkan, sir rahasia ilmu, keberkahan muallif kitab, keberkahan daripada muallif atau pengarang penyusun rotib atau zikir yang kita baca, nanti akan dapatkan. Bahkan ini sebagai penutup, bukan hal yang cerita zaman dulu. Ilal an wa ila ma ba'dal an. Ente bisa berhubungan kontak dengan mereka para aulia itu. Dengan pengarang Rotib Haddad Imam Abdullah Haddad, dengan pengarang Rotib Atas, dengan Syekh Samman yang hobi mungkin duduk di majelis Rotib Samman, dengan pengarang-pengarang kitab yang kita baca saat ini, kita akan ada hubungan kontak dengan mereka ikhwani rahimakumullah. Dan kita akan insyaallah tidak sempat ketemu secara zahir ya gadah di dunia, di akhirat mereka pasti mengenal kita. Tapi kalau kita memang punya istidad, persiapan, ente kenali, ente tahu siapa mereka itu. Seperti malam ini kita hadir di majelis ini. Kalau sekedar hadir dapat memang kebaikan, tapi beda dengan hadir orang yang dengan istidad dan punya masyhad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita di Palembang ini ikhwan. Duduk kumpul, duduk berapat, salat berapat, munajat kepada Allah, dapat segala kenikmatan. Uang dunia pun sama dengan kita. Pasar tetap dengan kenikmatan mencari rezeki, kita duduk di majlis dengan dapat rezeki. Mudah-mudahan ya Allah tak kau kurangi nikmat ini ya Allah. Bahkan kau tambahkan dengan tanpa ada rasa takut kami untuk kumpul seperti ini ya Allah. Jangan kau bingungkan kami seperti yang telah kau berikan kebingungan pada orang-orang yang lalai kepadamu ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya man waffaqa ahlul khairil khair wa a'anahum alaih fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min fitani. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halana wal muslimin ahli biladina Palembang khassah ila ahsanil hal ila ajmalil hal ila akbaril hal بحقك يا الله يا عزيز يا متعال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Minta maaf kalau kurang adab, kurang akhlak mungkin, teriak-teriak minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ومن معنا وحوالينا شقيا ومطرودا ومحروما. اللهم اجعلنا يا الله ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم احفظنا فيما امرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ علينا ما اعطيتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.